Kablay pi prolog baro kablay shibune namtai jigarsian jompi naga por sikapor di prolog khatu phila jutip igini ki setting kapanga pan ip igini gastam lisi phila tip palat banyanga driver kataru ngako aban pentip barban pen i ya ki prolog chunga baro ki ba igini video kamtam kitu ki bam patem telej barnga kini ke po si whatsapp banda phila poi whatsapp klik kini botho 3 dot nda phila poi to sa klik kini botho setting nda phila dep man poi ne setting pi ne ne botho chat klik hang do chat banda phila dep man klik hang to chat pi ne ne botho voice message transcript klik hang to banda phila poi ne la da ka phone ju phi la tho never phila ban I manual ta ga jo por phila ban choose ka language kata ka mod pa ya ka tien ta ne te don tang sautali tengah choose ka english ban ngala bank no shedel la don never phi sa klik to manual ka jingle ju phi hang ne ka long ka jing matoi kum ne shubo matala don mano ba ai phi ka voice message dementa phim ko apan sangap ke tu number don manure manu la da phi pan sangap ke to voice message jonki baro la yos ngaulo ke jingkran jonki tekom te phi ka belong privacy pile agno kurukom shubo mentangan ai phi ke nuksa la da don manu ba message phi pe dawni number phone chunga he ngan try mentangan try ban record. Hello, good morning, how are you and where are you nowadays? Ngala klik kumto banda ngala dep ban message kumto to penata pre kalawan sekani ka shuni message jonga nang tunga klik nda fila klik ne pe fi ne to transcript to pengin page ma nga klem ngap ikane pe hello, good morning, how are you and where are you nowadays fi nam katuka pangakranam temantala fikran hangne afi hello, good morning, how are you and where are you nowadays? Ta pia kumto the phiru le se la don manum no ip ko voice message phila ban transcript pe ha to kam the phila yo bidar ne jing tho hello, how are you hello, good morning, how are you kum ta ter kai la ki kan di tang english ma la de ka khasi tam long namar bale bang tu ngi show se language ro ka de bitang english tenang ta pre sa ka we pat shubo manta uni number phone la de phim kwa ba kiwe kinyu e phi chatting baru ne number lani kim ko aban phim ko aban tip bagini ki breu ki prolog jopi ki para jopi kin man jopi manuno le se ki ba pan ban page kai ka phone jopi phim ko aba kin page ya ka message jopi ba phi chatting bat ki we te phi click on ne sislam lesson 3 don hane ba log chat te phi log hang ne phi I continues nang to pdes I password to uno password phila ban ai bai manta ai okay pinwat itu number pinum syam syu lar piwat hang ne pinum yo syu pe ngato to pila ban syam hang ne ma pila ban yu hang ne tamba pe karwan kan pan password hang ne lada ko aban message to number kan pan message te phiru pade lar pi pade lar pi ko aban message pi aban contact pe to number pi in to log chat sa klik hang to bas ayu password jong pi nda phila dapat ayu password jompi hang ne pade kanam pani pe ma nomor pakalong privacy hang ne te kanam yu phinam yu e pe yu hang ne te phiru philong ha kani kurkom te la de phiko apre pan unlock am phisa click sislam yu to number libian 3 dot nang ta unlock chat I password nang ta pade supply yu to nang ta pade sami biang sini si jo pe to la mi biang dai te sakoi pade libian 3 dot poi setting anda pila depan poi setting lay privacy ne pila poi privacy lay po advance ane po privacy checkup pi ene ne to privacy checkup pi click hang to anda pila poi ne privacy checkup pi yang ne your privacy matter ka privacy chi phi ka ba kong san bhag don kam ba nang ta pade hang ne number 1 kini ban kong choose who can contact you pila ban chit manu bala ban contact ban message pi ban call pi lemba whatsapp teman ta po group page number 1 manu bala ban ATP po group pinam teng am kibriu kibam itho ki ATP group with am teng group ro ko baklam meaning ba baklam don jingmon te kum to tem basra kam bhai ro kam long safe ro la phila don hatu ka group ka don jingmot ka group ka unknown groups te ki babun kibri kin yo am number phone jing to te nak ta manta kibri ki bala ban ATP de tang ki to ki ba don hapo phone number jopi kita mod ba kibra na phone number jopi te phila api ban ong kum ro te kiwei pada kimla telar ai everyone kata mod babaro kibrio kilaban
ia pia po group te pi klik tu my number but back sidin de pi yang ne pada batho silent announce lad pi klik kang ne kata mot ba lada kitu ki bom padon ha whatsapp ha phone chopi number phone ta ki kolam kalong silent pen nata pade block ina mangnya to ngatrai kitu tu te pi tim nata pade pi yang ne harum control your personal your personal information lada pi klik kang ne profile photo lada pi everyone kata ka pamot ba baro kita ki brio ki pampat don how no kontak number jopiru kita show save number phone kilayu ya kador jompi la ke profile picture jompi tele pi my contact ka pamot ba datang kita ki brio ki save number ha ka phone jompi datang kita ki bala bari ya ka profile picture jompi ane ani ka dp la display picture jompi tenga tang my contact mar everyone ngam ko ai namar boleh bang ko belong privacy datang ki contact jongate kabiang he tongan back sidin nda fill up boy hangne pade pi ina license shubo manta pi online menno pi online manu bala panu I kata de se me pi online du khat we khat ar buje des pi smo salia ba kibre kinte pa pi online du khat we khat ar buje te pi click ni nobody te manta nga manu online film la ban te who can see my license manu bala ban I manu ngapli whatsapp don ba ui teng I nobody hangne pade who can see when I'm online manu ba ui bang online whatsapp tenang ta pada as license kumbaki man shwa let's say man shimbrai man shim tayo ngampat block ya kan yam QE kumtu hi kat banga pada online nang ta pada back sidem da pila point ne pada inem ne batho receive lada kani ka receive pada lada pi turn off kumne am manta lada pi lada kiwe ke send message pi lada pan pule ke tu message tang ba pada kim yu I ba pila pule message kim mi re kitu kidak blue mo kamwan rong blue re de manta lada pi on pada lada pi on ne pada lada ki we ke send message pi pila pule kila te ba pila pule mar pule lami rong blue de manta to ngarongan ngan block no to tamala pi block kumne lada pi ko ban pe manu ba pe message jo piro o manu ba pe yo status jo pi la manu I te manta to ngan block la ka block ngan bak sidin te sakawai pada manta hakapor ba pi pe kaya ka status jong nur juno pi sai le kum no pi sai da pi don kaman pe status dai pi click kum to te pe uni yai be yam yai be te manta la pi ko pada ban pe ngi bon sen ngi hol ngi bat islam reha gane ka por ngan pen ip pada don kam ban hol pi lightly ki preacti jo pi I double pinyon system sorry am dia kebeklan tu ta la pinyon system da u lightly fingerprint jo pi dai la ne da finger jo pi la ne ki preacti jo pi katuka status kala ne aju pinwan kam ban hol la ne ban bat ka tikini ki setting ke pangapan IP next step ka beli sipun en tai por ka ror jepi nge sekedo yang pat pi ha ka wi pat ka po